Bħalissa inqas minn kwart tal-ħaddiema Maltin huma impjegati mal-Gvern. Dan huwa inqas mill-livelli tal-2012 hekk kif kien hemm 27%. Dan intqal mill-kap taċ-ċivil Mario Kutajjar f'intervista mal-Gazzetta The Times. Is-Segretarju Permanenti ewlieni spjega kif fl-2019 kien hemm 433 sejħa għal xogħol fis-settur pubbliku. Żied jgħid kif dawn komplew jonqsu fis-sena tal-pandemija u din is-sena. Dan hekk kif is-sena li għaddiet kien hemm 388 sejħa għal xogħol fis-settur pubbliku u din is-sena kien hemm 354 sejħa. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'Mejju li għadda żdied in-numru ta' persuni full-time b'2.6% meta mqabbel ma' Mejju tas-sena l-oħra. Sa Mejju li għadda kien hemm madwar 250,000 persuna jaħdmu f'pajjiżna full-time. Kemm in-numru tal-irġiel u anke dak tan-nisa jaħdmu full-time żdied. Biż-żieda fost in-nisa hija iktar notevoli hekk kif dawn iżdiedu b'3.3% filwaqt li l-irġiel jaħdmu full-time żdiedu b'2.2%. L-akbar żieda fl-impjiegi kienet fis-settur privat. Fil-fatt fis-settur privat in-numru ta' ħaddiema żdiedu b'4,514 biex f'Mejju li għadda kien hawn 186,320 persuna jaħdmu full-time fis-settur privat. Anke n-nies jaħdmu għal rashom żdiedu fejn hawn in-numru tela b'1215 u dawk li ħadmu n-nies żdiedu wkoll u telgħu b'4,850. Fis-settur pubbliku imbagħad ġew impjegati iktar nies fil-qasam tas-saħħa u soċjali.